Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Dennis, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan na Dennis, agtawunak iti 25. Jak ibain nga ibaga, amay sak a kargador iti construction supply dito'y lugar mi. Jak ngamin nakalpas iti high school, tanay barkada at idi. Ada anak iti nobya ita, iso ni Sheila. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dennis, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbangal daw yo, sir. Si Kamat, Dennis. Uwan, sir. Ada ka din ni Sheila? Ni Sheila? Taapay. Rumwar kami kumaita. Anya ti kayat asawan dayta? Apay arumwar kayo? Saan pa'y kadi nga imbaga kada kayo ni Sheila? Ti anya? Ne, ada kamat gano'n Dennis. Kunak nga orayan na kijay junction. Sheila, agpuno ka man. Apay arumwar kayo kan ni Dennis? Saan ka di? Nga isudya ka aroba tayo at trabahador dita construction supply? Uwan, siyak, sir. Sheila, ur-urayak ti sungbat mo. Daddy, boyfriend ko ni Dennis. Anya? Boyfriend mo na ito'y? Kargador? Daddy. Agsarita ta itong madamdama. Pasensyakan ka ni Daddy. Sanda ka di pa'y nga amo ti relasyon ta? Naskan ka di ama-amuan na. Kita man ti reaksyon na. Idi naamuan na ti relasyon ta. Mababain ako na itay. Kasla akong marunrunaw. Saan ka di at tinapatag kat agin inayat ta, Dennis? Kunakon kat. Idi pa'y laang. Amo ko nas andak ang magustuhan dagiti naganak mo. Dennis, ay ayatan ka. Urayan niya pa'y ti ibagada. Saan nga agbaliw ti riknak para kan ka? Ay ayatan ka, Sheila. Kat urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Awan ti makalapad iti relasyon ta. Matlagayam. Saan ta nga rodan asayangan dahi ti akan ito? Kanan tan nagiti in order ta. Kasarita na kanidati minton matamdama. Anya ti bagam kan kwa na? Bayam day jay. Kasjay na laeng no makaungat. Ngam nalakalaeng ama ikat tirurud na. Manang, madama kagayang maglutluto. Atoy, ginatang ko alut pumasidan tayo. Adaman la damagag kan ka? Anya day tama nang. Ada nga minadamag ko dita kantina. Apay, pudno ka di akaayan-ayat mo ni Sheila. Jay anak da Sir Joel kan Ma'am Monet. Jay retired a soldado kan teacher. Uwan manang, girlfriend ko ni Sheila. Inam abulan ng ti relasyon mi. Saan ka di amang opisina ni Sheila? Uwan manang, ijay kapitulyo ti pagtrab-trabahuan na. Kinayat na ka? Unay kamatan manang. Di mo ayaan mo amata pobre dagita a pamilya. Amin ngamin a pamilyada, kat di adal. Kan ada ka ba ulanda iti biyag? Manang. Masaktan ka laeng. Iso nga itapay laeng. Agpanunot kan. Mapana ko nagtrabaho, nanang. Ay aguray ka man anak ko. Agdaladamagakan ka. Anya day ta, nanang. Girlfriend mo ayan ni Sheila. Nanang. Ay anak ko. Di mo ka di amo nga ado dito'y lugar tayo ti saan amangayat kadagiti naganak na tama nagtagibasit da iti padada a tao. Nanang, uray ka disi ka? Kat kontraam ti relasyon mi. Saan? Ngam saan kayo nga agbagay kin ni Sheila? Adda ka ba ilan ti pamilyada? Di adal da amin nga agkakapsat. Si Kangay, di mo pa'y nalpas ti high school. Saan yu ko man abyangan ti pan nakirelasyon ko, nanang?
Jakla kayat amasaktan ka, anak ko. Nanang, agin inayat kami kan ni Sheila. Inaklon na no asino ak. Amuna amay saak lang a kargador. Ngam inayat na klatta. Saan ka di? Aday ta tinapatag, nanang. Pasensya kan love. No dito'y lang turo-turo tinangawisakan ka panganan ta. Saan ka madanagan? Siyak tagbayan. Saan? At damot kwartag. Ni, apay di mo ikatanday ta sunglasses mo. At da ka matan dito'y unag. Ha? Nasakit nga min ti mata. Di ka man. Bayam, siyak man lang ti mangikat. Ay, saan? Di maikatan. Lintag dagiti matam. Anya tinapasamak. Kunakmatkan ka nasakit dagiti mata. Nagsangit ka kadi. Nagsarita kayo ka ni dadim. Anya timbaganakan ka. Maipapan ka di kanyak. Di mon amon pay. Amo ka nagsangit ka. Nasakitan na kamin kadagiti imbagbaga ni daddy. Kunakon kat. Diyak kayat nga agsawi ti kasjay. Amo klatan. Sigod ano agunget. Nagbiit nga agbaw ti pungtot na. Namita, si mabalin na talaga. Idi na amuan na ti relasyon ta. Kasta ka di. Di na pampanunutan. Nga da akon iti husto nga edad tapno agdesisyon para iti bagik. Kaya't napayadigtaran tirik na kan panunot ko. Sheila. Di pa'y naamon da ito'y dagiti daddo makakabagyan mi. Ngam sigurado at ano maamuan da. Pagkay-kaysaan daklakit di. Dennis, inkabagkatan dagiti ginatang ti customer tayo. I-deliver mo mata ni Jebalayda. Uwan, sir. Ato iti resibo. Ni, adu ti ginatang na Agpa-renovate na kano iti balay. Daddy ni Sheila da ito'y nagan ang nakasurat dito'y resibo. Kung na jay customer, ano mabalin, i-deliver mo adagos. Sir, mabalin ka diya sa bali lang ti mangi deliver ka dagitoy. Oh, apay? Kuang amin, sir. Amamum ka di day tao? Iso tinaganak ti girlfriend ko. O di mayat. Kita ang manlangan niya. Customer tayo pa'y gayam tinaganak ti girlfriend mo. Uwan, sir. Sikan ti mangi deliver. Mas agtalakakken ka. Yam kadagiti kakadwa makargador. Sika manen. Umay ko i-deliver dagiti in-order mo, sir. Nagado nga agi-deliver. Sika pa'y lang timbaunda. Sa dino ti pangikabila ka dagitoy, sir. Ditarwar. Sige, sir. Umay mun sala ang kitaan ni Sheila. Isuasi ka tinangi-deliver. Saan mat, sir? Awan ni Sheila. Kunak man no break na kan. Anya? Iti uray ka anuman. Saan kayo nga agbagay? Iti anak ko. Nagbiit ka na nag-deliver, Dennis? At ito'y titulbak tay truck, sir. Saan ako na nagbayag ijay balayda? Apay akasta ti rupam. Awan, sir. Di ka man. Umay ka tagsarita ta. Total, awan pa'y mat customer. Sir, nakaroon jay ama ni Sheila. Nagsakit nga agsasaw. Ne, apay ko maapagsawan na kay tinasakit. Kontrada ngamin iti relasyon may ka ni Sheila, sir. Saan kami kanong agbagay ka ni Sheila? Ne, madin sa tikasta. Nagsakit tinakam ko kadagiti imbagbagana. Gapulangan tabak nang da. Idinto tada kami. Marigrigat kami laang. Di ka agpanunot iti kasta, Dennis. Kita anak. Sa anak ba ta nakaadal? Angam kitaem. Nagbaligi akit negosyo. Amok, sir. Anya ka di tinalpas mo?
Jak nalpas ti high school, sir. Naibarkada ak ngamin idi. Nagsakit gayam. No tagibas si tenda ka lang ti padam a tao. Ipaparenovate gayam da Sheila di balay da. Manang, siyak pa mismo tinang i-deliver iti kasapulan da materyales. Anya, sika? Uwan manang. Kat, anya tinapasamak. Anya ko mati mapasamak. Imposible nga awan. Kano naglaing da sumao dagita naganak ni Sheila. Anya timbagadakan ka. Manang, saan kami kanong agbagay iti anak da? Kunakon kat. Hay, nagmalas kamot ngaminan. Taapay asikapay laang tinanggi deliver kadagita ang materyales. Uwan nga rod. Kat, anya ngay matinsungbat mo? Anya ko mangay ti sungbat ko. Alangan a pinalubusam lataidan a pagsasawanda ka iti kasta. Manang. No siyak, sumong batak. Jack lay palubos at agibas si tanda ti kinatao. Jack mo't kaya't nga agriri kami kan ni daddy ni Sheila. I-break mo ni Sheila. Tapno agtalnan ti biyag mo. Saan ka kuman amapan pa'y di balay mi? Kita man, pinagsasawan na ka ni daddy. Imbaga na kadikan ka? Papay kumasaan. Apektado ka kadi iti sitwasyon ta. Di mo lang amo. Nga manipod na amuan dati relasyon ta. Banbantayan dakon. Kaya't daaliklikan ka. Saan mo kumanga ipalubos ang mapasamak na ita, Sheila? Ikarim ko makanyak. Nga urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Pagtali na ibim ta ti relasyon ta. Dennis? Ikarim ko makanyak. Jack sa kabaulan. Anya? Jack kabaulan atob ngaran dagiti dadakkel ko. Dennis, at the delivery tayo. Sir. Kasla na o nagtipang panunutem Saan mat, sir? Amamukan. Kabisadok no ada problemam. Sir, problema ti relasyon mi ken ni Sheila. Kasla umad ada yung tirik nana kanyak. No talaga nga ay ayaten na ka, di na ipalubos ang mapasamak dayta. Nalabit. Tuloy-tuloy ti panang sabidong dagiti naganak na iti panunot na. Ay, narigat gayam at talaga ti awan adal na, sir. No amukla kumakastoy ti mapasamak. Nagadalak kumaidi. Apay kit dinasan. Saan pa anala daw ti amin parakan ka? Nataangan ako, sir. Ita apanawen, mabalin na makaadal dagiti nataenga nakasken ka. Apay adi mo padasan. Saan pa'y anala daw ti amin, Dennis? Hello, Sheila. Hello, Dennis. Adak diti balay mi. Saan tangaminan nga agkit kita? Adang amin imbaon ni daddy amang sukon kanya kalpasan di trabaho. Isumot lagayam Ada ni daddy. Umawag kan tulangan inton maminsan. O sige, baliwan tanto ti agsarita. Diyak kayat di agwarwaras at chismis dito'y lugar tayo, Dennis. Dengdeng ganyan tumot ngamin dagita at chismis. Gapo kanuken ka, agsakitan iti puso ni mami ni Sheila. Bason ko pa'y pati dahit ha? Diyak lagtagtagaray no mangmangag ko dagita nga istoryada. Nga masaksakita anak-anak ko. Diyak kayat nga ibagadaken ka ti kasta. Bayan nyo idang agistorya. Maumadan to. Ay saan ang mabaling? Nabayagan ngayon sardeng ko ti pannakiapak. Taamok akababain da ita. Ngam numapunwanak. Oray pa'y baknang da. Tutupak ida. Unay kat ninanangan aya. Agtal na kalaan ka di. Diyak mo't ipalubos at agibas si tenda kalatan anak ko. Oray awan adal mo. Tanasaya at kaatao. Iso nga rod abay-bayan nyo lataidan. Ay saan ang mabaling? Diyak itulaw akas talatan dar aramiden daken ka.
Sana na dito'y pwesto tinaggatangan ti ama ni Sheila iti kasapulan da, iti panagpa-renovate da iti balay da. Huwag nga rod, sir. Napanmat gimatang di ta kaaruba tayo a construction supply. Sapay, dakil ko mga customer tayo dayta. Sir, basol ko kadi. Saan? Awan imbaga ka kasta, Dennis. Kahit, kumusta mo ten ti relasyon nyo kini Sheila? 5 miisan ni Sheila kanyak, sir. Di na kun unay kayat akasarita. Nasabidungan ng ti panunot na. Isuadyak amo ita ti aramidak, sir. Iti naudi a panagsarita mi kini Sheila, kayat nan nga ag-break kami. Mariribukan nak ita, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Dennis. Dennis, pagayam ko, jak pabasulen dagiti naganak ni Sheila. Iti panang kontrada, iti relasyon nyo, iti anak da. Takayat dalaeng amaaddaan iti nasayat amasakbayan, ti anak da. Ket no talaga adi na kan kayat ni Sheila, anya ngay nga rod, di mon ipilit ti bagim. Angam kit di, saan pa'y analadaw ti amin? Adda amin kan kaagundaway, tapno maaddaan kamat iti nasaya at amasakbayan. Agadal ka. Lipasam ti panagadal mo. Tapno makabiro ka, itinasaysaya at pay at trabaho. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Dennis. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.